Yaba Espanyol batangiye gukorera anti campaign witwa Ousmane Dembele kuri Ballon d'Or. Article yanditswe na Marca wishiza mu cyongereza bavugaga ngo Dembele faces Vinicius evil in his race for the Ballon d'Or. Ngo umwaku wabaye kuri Vinicius ngo ntatware Ballon d'Or ngo ni ugiye kuba ni nko guhanura ngo ni ugiye kuba kuri Dembele. Akaba yahabwa ndese umvuko bayivuga. Babanje kutwemforma ko abakinyi 30 abanominizi ba Ballon d'Or bazatangazwa ku itariki 7 z'ukwezi gutakwa 8. Erega Ballon d'Or izatangwa 22 z'ukwa 9. Exactly. Amezi ari maragenda tugeze mu kwa 7 asigaye 2. Uyu Dembele rero ibintu byose yatwaye muri equipe ya Paris Saint-Germain kitangaza makuru cyo cy'abanyespanye kiravuga ko rwose babibona ko atazatwara Ballon d'Or bagendeye kuki. Baravuga ngo nkuko byabaye kuri Rodri igihe Rodri yatwaraga Ballon d'Or ntije kuri Vinicius. Baravuga ngo byatewe nuko Real Madrid yari ifite mandi bakinnyi baje muri top 10 abakagabanya votes za Vini. Yego. Bakavuga ngo urugero nka Jude Bellingham yari mu bakinnyi batanu, yes yari muri yabaye wa 4 niba nibuka. Jude Bellingham bagabanyije amanota ngo ya Vini. Asonde nabirebe. Toni Kroos yajemo nawe yarimo cyane. Dani Carvajal yego. Bakavuga ngo ibyo 100% turabizi ko bizaba kuri Dembele. Ngo kubera iki? Ngo Dembele ngo urebye ibintu yakoze n'ibyo yakora mu gikombe cy'isi y'amakrebe ngo kabishywe n'ubwo banagitwara. Ngo rero ibyo Vitinha akora ngo ntakabuza ko Vitinha ashobora kuza muri 5 ba mbere. Ari muri 3 ahubwo ko mbibona. Yego. Ngo Ashraf Hakimi na Donnarumma na Nuno Mendes ntibabura mu 10 ba mbere. Ariko ntago bazagabanya amatora. Umva ko bayivuga. Bakavuga ngo niba hari abakinnyi benshi ba Paris Saint-Germain bazaza close muri top 10 begereye Dembele ngo bishobora kurangira votes zerekeza cyane kuri Paris Saint-Germain mu byukuri zitwawe na bagenzi be. Ubushize nibyo Jude Bellingham ari muri 3. Yego. Zijya kuri muri bagenzi be zikarangira hagize undi mukinnyi usnatching Ballon d'Or. Mu bakinnyi ngo ashobora gusnatching Ballon d'Or bavuga muri article yanditswe na Mario Jimenez. Bavugamo uwitwa Vitinha kubera ko we n'akantu ka Portugal n'urukundo kuri Cristiano Ronaldo. Portugal ni ikipe star kandi yatwaye igikombe cy'igihugu. Asa ko Cristiano taramuvugira. Bakavugamo Lamine Yamal. Lamine Yamal nayo shobandi yarabyihakana kubera ko akunzwe nayo yarabihakana ariko azagira amajwi pe icyo ndacyemera azayagira umupira mwiza. Hano baravuga muri iki gihe ngo ntabwo batora bagendeye ku bikombe gusa. Iyo umuntu akuryohereza uragenda ukamutora. Bazamutora nese Samimana ishimwe niho ragatora Messi. Nawe uratekereza ko iyo fact yarakoze kuri Real. Uratekereza ko Dembele yabura Ballon d'Or kubera situation. Iyo fact yarakoze kuri Real Madrid ariko Dembele nawe ashobora kuzayigira. Uzi ikintu cyonyine gishobora kuba cyamukoraho. Mbappe si yagarutse. Mbappe aramutse nko muri kimwe cya kane kirangiza bazakina Dortmund. Aramutse agarutse akabikora nkuko yakinye UEFA Nations League. Ko muri UEFA Nations League yakinye neza pe. Yatsinze muri buri match kandi ubona ko yari muri form no mwaka pe ibintu byose byari ku murongo. Aramutse afashe Real Madrid gutwara iki gikombe cy'isi y'amakrebe Mbappe nkuko agarutse akaza gatsinda ibitego n'iki bakagitwara. Urumva abafaransa bahita batangira kugira impande ebyiri. Ko ari nk'abantu bizera ko Mbappe kubura Champions League hari n'abamukunda. Mbappe yamaze kugira fan base reka ameze ari muri jari imwe nk'ukuntu hari abantu bakundaga Hazard, hari abantu bakunda Neymar batitaye ku bihe bibi barimo n'iki byose. Aramutse rero afashe nka Real gutwara kino gikombe cy'isi y'amakrebe nko muri no mikino yinjiyemo agatsinda. Urabona ari gutsinda no mwana witwa Gonzalo Garcia ariko haje Mbappe kora muri kimwe cya kane akadesida nka match ya Dortmund ashobora azayibanzamo biri likely akadesida match nkuko yabikoze nkuko yabikoze na final akadesida yaba rundi kongera ko ari pitch cy'uburayi yaba rundi muntu ushobora kuza gutezamo ibibazo kuko na amatora ariko nako kantu ka Vitinha nyuma kuko urabona Vitinha rega zamuye amajwi kubera UEFA Nations League. Iyo Dembele atwaye barabitwaranye muri Crown ya Club wajya no gutwara igikombe muri equipe y'uko nta hose bigaragara ko ari vital. Na Mbappe rero akoze performance zituma abantu bamubona nk'umuntu utumye Real itwara igikombe cyegereje amatora. Urumva rega bazatanga Ballon d'Or uzasigara inyuma ko ntacyo kugaragarira. Mbappe undi ngiye ku bwanjye uko mbibona Mbappe niwe muntu wabangama cyane ariko Vitinha abanyapolitike ntago bagira fan base nini cyane buri ari n'ukuntu Vitinha azwi n'abanyamupira izi saha
ushobora kujya nk'ahantu ukavuga ati njye muri batatu banjye mu mediateri napangamo Vitinha bakakureba nk'umuntu utazi umupira kubera iki kubera ko nyine hari popularité ataragira no umuntu uvuye muri Wolves ejo bundi n'icyo abantu benshi bataramubona byanyabye ariko icyo kintu nicyo kuba aba Parisien aribo benshi bahabwa amahirwe bakoze byiza bishobora kuba byagira icyo bikora mu kugabanya amajwi hanyuma Lamine Yamal bakomeza kumusunika. Barca ni ikipe igira fan base yo ku rwego rw'hejuru. Paris Saint-Germain nta fan base ifatika igira. Ikintu ntekereza cyabafasha mu gihe abafaransa bakideklara bagasunika Dembele nkuko babikoze kuko simbibona ko Mbappe ntiyabivuga ariko ntiyakwemera gushyigikira Dembele afite nayo ya mahirwe. Iyi article ya Marca na l'équipe banditse indi sanayo kandi n'abafaransa. Yes. No banditse indi sanayo bavuga ko Dembele nabo rwose ngo afite ibyago byo kubura Ballon d'Or kubera dispersion. Bavuga ngo pour Dembele attention à la dispersion des voix. Barabigaruka cyane ko gutatanya amajwi banagaruka ko ari byo byabujije nyine Vinicius gutwara Ballon d'Or. Icyo ndacyemera uzimambo ureba nko kuri Vini Jude Bellingham yabaye wa gatatu. Dani Carvajal wa kane. Toni Kroos nawe ari muri batanu. Duba ari muri batanu. Toni Kroos yabaye wa 9. Umva bari mu 10. Noneho undi mukinnyi wa Real ariko byonyine abakinnyi mu 10 kuba Real Madrid ifite amakinnyi bane byagabanyije amajwi ya Vini. Igikombe cy'isi cy'amaklub kiragaruka kuwa gatanu ku isaha 3 z'umugoroba. Fluminense yo mu gihugu cya Brazil cyangwa se Brazil ku bwanjye niyo ekipe itunguranye niyo Dark Horse kuko izaba yakira Al Hilal Saudi nayo yaratunguranye niyo Dark Horse. Al Hilal bera ntabwo ari cyane ntabwo isanzwe izwi kuri scene. Yes ariko hari ikintu kimwe rega ikintu mvugira rega Fluminense ifite umunyezamu w'imyaka 44 rore. Yatwaye igikombe cy'isi cy'abakinnyi imyaka 17 muri 97 ngo muri 97 wari ukiri umwana yatwaye igikombe cy'isi yego yatwaye igikombe cy'isi cy'Icyenda-karindwi imyaka 44 cy'abatenyesha imyaka iyo byaririgiye agakurira ko afite umwana ungana na Vini anabanza mu kibuga yambara nimero 1 yego yanatwaye Copa America y'abakuru 2004 hashize imyaka 21 bari Dagurere bari mu kibuga na Lamine Yamal ni bari bakavutse. Uyu Fabio ari kumwe na Thiago Silva y'imyaka 40 imbere ye rwose. Thiago Silva y'imyaka 40 reba rutayizamu watsinze igitego niba ari Kano niba ari ndi afite imyaka Germain Kano cyangwa 37 n'equipe iri prisage n'equipe ikuze ugiye kureba n'equipe noneho umwaka ushize wa championnat babonye ko Thiago Silva yazengurutse ikibuga agendesha amavi byarokose ku munota wa nyuma kumwana ko mu cyiciro cya kabiri muri Brazil. N'equipe abantu benshi batahaga hari n'uwitwa René wambara nimero 6 na 30 n'ingana bafite imyaka myinshi 32 n'abakinnyi bakuru cyane bafite imyaka myinshi. Iyi equipe niyo mpamvu ngiye nyita ngo ni Dak kuko gusezera Inter de Milan vice champion w'Uburayi irimo reba Lautaro Martinez, Marcus Thuram abakinnyi bakomeye bakananirwa kwinjiza igitego defense y'imyaka 84 ikabatsinda ibitego bibiri ku busa ni ikigaragaza ko ino equipe ngenye mpamvu nyifata nka Dak kuko ugiye kuvanga Al Hilal izina nk'izina ntabwo ari equipe ikomeye definitely niyo equipe yatunguranye cyane pe ariko Al Hilal iyo ugiye kureka ukabonamo Wao Cancelo ukabonamo umunyezamu Yasin Bono ukabonamo Kalidou Koulibaly kapiteni wa Napoli imyaka 3 ayivuyemo ukareba Yasin Bono namuvuze ukareba Wao Cancelo ukareba harimo abakinnyi benshi abanyabrazil ba Mariko mu bande noneho nabakinnyi bavuye barebye none nabonye Renanero ndavuga ngo tujye ngo muri Arabie Saoudite ngo bava ngo tujye gushaka amafaranga ngo reka tujye tugaruka tunabitsindira abo babivugaga nabamuje ari hirari nk'izina ni ikipe itunguranye noye ariko kubijyanye na performance Fluminense twese hano baratuzengurukije hano nta muntu ari buvuge ko Fluminense izagira muri kimwe cya kane niyo mpamvu navango ni equipe kubwanjye yantunguye nkuko Man City na Inter izo equipe zakoze nabi aho ni kwa gatanu muri iryo joro ariko bishyira kwa gatandatu bizabyaze kwa gatandatu ariko muri icyo gicuku nyine Palmeiras yo muri Brazil nayo iteye ubwo bikomeye none ntabwo ari gutunguranira komeye irimo n'umwana Estevao so Chelsea azakina Chelsea azaba yemere guhura na Chelsea azaba ari mu kibuga ikipe irimo Estevao Willian irimo Vitor Roque l'ancien Barcelone harimo abakinnyi
bakomeye bafite amazina akomeye kandi ikipe ikina umupira mwiza cyane izabikira n'ikipe ya Chelsea. yanasezereye Botafogo yabashije gutsinda Paris Saint-Germain, ikikwereka ko Palmeiras irakomeye. Ariko nanone tunahe credit shampiyona ya Brazil. Shampiyona ya Brazil apari yo kuba bafite na shampiyona ikomeye, kuko impamvu ikikwereka ko shampiyona ya Brazil ikomeye, buri kipe yose aba ari umukandida kumanuka. Nk'umwaka ushize Santos imwe yareze ba Neymar na ba Pele yaramanutse. Mbere yaho ino Botafogo turi kuvuga yatwaye Copa Libertadores yeruka. Botafogo yamanutse mu cyiciro cya n'umukandida ku gikombe n'umukandida kumanuka shampiyona iri balance. Yego, kuko Botafogo yamanutse mu cyiciro cya 2021 Botafogo igarutse umwaka ikurikiyeho ititwara igikombe cya shampiyona. None mu gikombe cy'isi y'abaturage yatwaye na Copa Libertadores. Ni equipe ni shampiyona ikomeye irimo amafaranga. Ntekereza ko abantu benshi wenda bagize nicyo kize n'ubumenyi ku mupira wa Brazil, kuko Brazil yeretse isi yose ko iyi shampiyona birakomeye, katari kuvuga ngo ni igihugu cy'umupira gusa, kuko n'ikindi kintu ubu ngubu mu makipe 8 asigaye usibye Bayern Munich idafitemo umunya Brazil, andi makipe yose 7 ari kugabana abakinnyi 45 b'abanya Brazil basigaye mu gikombe cy'isi. Hanyuma biro kipe y'igihugu kuri kwimana. Hanyuma 45 imiriro ikomeye kwa gatandatu ekipe ya Paris Saint-Germain izabikina na Bayern Munich saa 12 hanyuma saa 4 z'ijoro igipimo kiza kuri kompani. Abantu benshi bamushidikanyaho bakavuga ati nibyo watwaye igikombe cya shampiyona, ariko shampiyona yacu turayizi. Leverkusen yari yagitwaye ubwabanje bwa kabiri, ariko ntabwo ku ikipe yakoze amateka twatekereza ko ari cyinshi yakora n'ikimenyeme ni wayitsinze yigiriye amakosa yayo gufokasira kuri Champions League binarangiye ivuyemo. Ubona ko kompani nibyo yatwaye igikombe, ariko aracyashidikanywaho. Ntabwo ari aba proven ko ari umuntu bavuga ngo dufite umutoza waje tumushidikanyaho yamaze kwemeza. Igihari bamwizereyemo, arimo impinduka arimo agenda akora. Nabonye Jamal Musiala bazamana nimero 10 ubwo uyu musore azaba amaze kugenda rero isane n'ibindi bitandukanye. Ariko urebye uburyo ikipe ya Bayern yitwaye yakiye na Flamengo 4-2 ari ahantu Flamengo yagejeje ku bitego 4-3. Ekipe yo muri Brazil dutegereje kureba ese Bayern yagira ikintu yakora kuri Paris Saint-Germain igipimo cyanyacyo. Ekipe y'icyumweru rero iki cyumweru twabonyemo imikino ya 1/8 kirangiza Team of the Week, Club World Cup Team of the Week. Tekereza ko ari mu bande, tekereza ko muzamarinde munyezamu ni Yassine Bono. Ubwo nanatunguye kubera ko batamuhaye man of the match. Yakoze saves 10 harimo na save nabonye bari kuvuga ngo uzeretse ngo ndanago yakubwira ko ari yayo muri mitambere. Oya hari save yakoze akaboko ka mbere baragacenga atega kandi kaboko yabonetse muri mitambere. Yayikoze ku mupira wa Savinho yakoze akaboko ka mbere baragacenga ahita gatega, ariko aryanye agasiga gutya bagashota umupira. Yassine Bono n'umunyezamu. Defense irimo Kalidou Koulibaly Al Hilal. Yego avec mérite nawe ya defense neza ku defenda Haaland mukabarusha ibitego, ariko ari kumwe na monstro Thiago Silva. None se monstro Thiago Silva pe kabiri Achraf Hakimi. Avec mérite. Ari gatatu bashize Achraf Hakimi nk'umuhengeka yanine bya Team of the Week kugira ngo ashiremo na Reece James kuri kabiri. Reece James yateye ku franc. Mediane irimo Joe Neves yatsinze ibitego 2 harya. Yatsinze 2 bakina Inter Miami. Hanyuma harimo n'uwitwa rero Rios wa Palmeiras kinaga mu kibuga. Yatsinze igitego niba nibuka neza. Imbere hari Cole Palmer ruhande rumwe, rundi ruhande Gonzalo Garcia Real Madrid. Yes, ameze neza imikino ine amaze gusinda ibitego 3 tanga assist. Attack Harry Kane na Sergio Guirassy. Gracia yatsinze ibitego 2 basezera ikipe ya Monterrey ya Sergio Ramos. Hanyuma Harry Kane nawe yari yatsinze basezera ino ekipe ya Flamengo. Yes. Hanyuma urubuga Opta bakora the genius of football. Batanze amahirwe amakipe afite yo gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub. Yego. Ushobora kwibaza ngo ni ikipe ifite amahirwe menshi yo gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub, tekereza ko ari iyihe? Yaba Paris. Bayahaye Chelsea. Kubera ko bizarohera kugera kuri finale. Mu nzira nziza kuko iramutse ese muri aya makipe asige wari inzira nziza irimo turebye kuko ikipe yose Chelsea inzira nziza irimo, usibye wenda Palmeiras twakaka amahirwe kuko asezera ikipe y'imbere mu gihugu iwabo. Ariko se Fluminense gusezera Inter uratekereza boost. Ariko byatunguranye, ntabwo uvuga ko ibintu bitungurana buri munsi. Hari prediction yo ku rupapuro Chelsea muri aya makipe urumva Chelsea iramutse Palmeiras nyine icyo navugaga igakomeza igahura na tuvuge na Al Hilal Saudi n'uri Chelsea yabiri favori icyo navugaga favoritos icyo navugaga ni mpamvu ariko yamahirwe yasigayemo amakipe 8
buri kipe isigaye muri ayo 8 mu makipe 32 ari akazi ba yakoze. Ese nk'iyi kipe Fluminense uburyo iri discipline mu buryo buri tactique. Bize ngo ni ekipe yari yose yapfa kwinjiza igitego. Chelsea bayihaye amahirwe 26 n'ice 4%. Bagiriye ya mbere ya kabiri bayigize Paris Saint-Germain. Yano ba Paris ya 24 n'ibice 45%. Impamvu nuko iri mu nzira irimo Bayern Munich. Ushobora kuya amahirwe yose ugasanga isezerwa na Bayern Munich itageze muri demi-finale. Nicyo kibazo. Real Madrid 15 n'ibice 5%. Bayern Munich bashyize ku mwanya wa 4. Makipe ifite amahirwe gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub. N'ubundi ni heri ariko 14%. Hanyuma Borussia Dortmund ku mwanya wa 5. Abanyabrazil nta numwe bashyize imbere mu Real Saudi ku mwanya wa 6. Nibyo nakubwira. Palmeiras ku mwanya wa 7, Fluminense ku mwanya wa nyuma. Hano abakipe 8 agiye gukina iyi mikino ya kimwe cya kane kirangiza. So urumva ko rero bitangiye kugenda bifata shape, ariko tugiye kureba imikino ikomeye cyane. Utekereza ko ari nde mukinnyi wigaragaje neza cyane kurusha abandi, the most revelation nziza kurusha izindi zose muri igikombe cy'isi cy'amaklub? Ni Garcia rigatse muri mukino yaratsinze, usibye hamwe yatanze assist. Yatanze yego. Utekereza ko ritaba ariko se rikomeye cyane ahageje Xabi Alonso uyu munsi nk'iyi nabwo nko gukomeza akagera muri kimwe cya kane kirangiza. Nekereza ko ni grâce à lui kuko ni igitego cy'ikimwe rukumbi cyabonetse muri uyu mukino. Utekereza ko bitaba amakosa akomeye kumuvana mu kibuga tuzanamo Mbappe kuri stage? Oya. Uri muturisha Xavi wamugirira icyizere agakomeza cyangwa azana Mbappe? Oya, natangiza Mbappe then nkaba namukoresha nka ntuza nka backup plan. Kuko iyo uri muri irushanwa ukoresha best players bawe, kandi muri system y'imikinire sintekereza ko mu mikinire ya Xabi Alonso abizi kazakinisha nimero 9. Atekereza ko umukinnyi wese azakoresha nka nimero 9 azaba mu backup, kuko babyita ngo no gushaka umujezero. Mu gihe Joselu yari ahari mu ikipe ya Real bakinishaga na none Rodrigo ndetse na Vini baringaniye, hanyuma Jude Bellingham bari inyuma. Barateganya rero ko mu gihe cyo kwita mu byo bagira ngo nka backup plan, kumwe Bayani yananiranye Joselu akajyamo iminota 5 agatsinda ibitego 2, kumwe Joselu aza igitego cyabuze kwa afite yo height, afite n'imbaraga zo kuba yasunikana n'abadefense ndetse no kugumamo agakora pressing ya mbere ku badefense akaba yatsinda, akaba yafasha abagenzi be gutsinda. Ntekereza ko Mbappe yagarutse Garcia azagabanyirizwa iminota. Nibyo rero amakipe arimo aragenda atwara amafaranga menshi cyane. Amafaranga amaze gutwarwa niyo menshi kurusha amafaranga asigaye mu by'ukuri. Cyane niyo menshi kurusha amafaranga asigaye. Amakipe yamaze gutwara gatubutse mu by'ukuri. Ntekereza ko nta kipe nimwe yigeze hombera muri kuza mu gikombe cy'isi cy'amaklub, kuko urebye n'amakipe yo muri Afrika mu by'ukuri yagiye abona amafaranga meza. Mamelodi niyo yatanye menshi kuko Mamelodi yatsinze match inganya indi. Yego. Yatanye babonyemo miliyoni 2, indi match abonaho imwe. Mamelodi yatanye miliyoni 12 zirenga z'amadolari. Harimo ariko namwe ya preparation. Yego, arega kuko amakipe bagiye bayaha amafaranga bagendeye no kuri visibility. Yego. Kandi Mamelodi ni ekipe iri populaire, narebye no kuri social media ni mu ekipe akurikiranwa, kongeraho kana ekipe navuga ngo iyo mu president nka Motsepe no kubiva muri CAF ndumva baragiye batanga miliyoni 5-7 ibintu nk'ibyo buri kipe mu kwitegura, kuko ikipe zo muri Oceania nizo bahaye amafaranga make. Igikombe cy'isi gitangiye kuryoha, hari amakipe yatangiye kubidinga kwakira igikombe. Ibihugu byatangiye kubidinga kwakira 2029, nabonye harimo Maroc irimo, Espagne irimo, Brazil. Mpaka amakipe atangiye kuryoherwa cyane. Brazil ariko bagire badukiza ibintu bya. Ariko hari incident ikomeye ngo yabaye ku mukino wa Real Madrid na Juve. Abafana bafotoye aje abamatike abagenda babafana baje kureba match ya Real Madrid na Juve. Baba matike ngo bajya kura match kurikira for free ya Dortmund na Monterrey. Yes, bifite ngo barabafashe rwose, ngo barimo baratanga amatike y'ubuntu. Ubiri kubona amastade ari kugurwa muri mabwezi komeye cyane. Urumva mu buryo buri statistique, ariko ntaga amatike ari kugurwa kabisa, kuko bari kurebera ubuntu muri phase de groupe irangira amatsinda bateranyije imyanya nyine ya indi yama kwa kundi stade bituzuye imyanya itaragurishijwe miliyoni. Imyanya itaragurishijwe miliyoni y'ababuze abataraje. Jesus. Nyine kwa kundi wabonaga nka stade ijya 50
hakaza 20 barateranyije basanga nyine imyanya vide miliyoni imyanya miliyoni bivuze ngo ntabwo cyarebwe kandi urumva ni icyasha kuri Amerika ibura iminsi itageze no kuri 350 ngo bakire igikombe cy'isi cy'abakuru imini igikombe cy'isi tipike igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bakavuga ati kandi urabizi ibintu byose FIFA ikora izi ko umupira ari w'abafana umupira ni w'abafana niyo mpamvu no muri covid barwanye bavuga ati ko byenda kose bagire bishoboka byose abafana bagaruke mu stade bafate measures zose zishoboka ariko abafana bagaruke mu stade icyo kintu rero cyo kuba haragaragaye abafana bakeya ni icyasha kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Brazil ko bwiheruka kwakira igikombe cy'isi ndetse n'imikino olympique byabaye reisi cyane kujyanye n'imyitabire ubwitabire bw'abafana ndetse n'abaturage ko ni igihugu gisanzwe cy'igihugu cy'umupira kameme na za Maroc na zande babateganya ko ba bidinga na Espagne heruka kwakira irushanwa rikomeye ndatekereza ko yakire nk'igikombe cy'isi 2029 byabongerera ikintu kinini cyane kuko no kwitegura kwakira igikombe cy'isi noneho cy'ibihugu cya 2030 yes ko bazifite imikino bazakira ya centenary bazikizakinwa mu bihugu bitandukanye bari nka preparation yego hanyuma hari abakinnyi bamaritse navuga igikombe cy'isi cy'amaklebe Samir kugeza uyu munsi twakwita ngo ni the highest rated binyuze ku manota bagenda babona kuri buri mukino ku mbuga zibikora abakinnyi beza bari rated kurusha abandi mu gikombe cy'isi cy'amaklebe ni Michael Olise wa Bayern Munich barakina neza ni mu top scorer nyuma ya Angel Di Maria niwe ufite ibitego byinshi hakazamo Angel Di Maria waruvuze yego umuntu wa Benfica arasezerewe hakazamo Joshua Kimmich wa Bayern Munich ukwitondera Bayern Munich yego n'umwana witwa Sergio Conceição wa Juve aka gapeti gakina ku ruhande ka kumuhungu n'umuhungu wa Sergio Conceição yitwa Francesco Conceição aba rero uyu Conceição na Di Maria bavuyemo utekereza ko hagati ya Olise na Kimmich harimo shora kwa MVP y'irushanwa ibingibi ntabwo bizakora kereka baritwaye Olise n'ubundi yababigizemo urari rufatika yanabaye MVP cyangwa se Joshua Kimmich ariko basezerewe ko byana kose umuntu watwaye igikombe ni ukunda kubaye MVP kereka wakoze ibidasanzwe Trebye nibyo rero igikombe cy'isi cy'amaklebe kizakomeza kwa gatanu muzabikurikira n'ubundi kuri Magic FM nk'ibisanzwe iyi mikino murayikurikira ibiryoshye commentary ku rundi rwego hano kuri Magic FM hanyuma ubwo wenda mutundi dukuru twaza gusorezaho ikiganiro na transfer y'abagirima aragenda akorwa mu makipe mu buryo butandukanye hanyuma uwitwa Andre Onana abafana ba Man U bamaze iminsi biruhutsa batekereza ko Onana ashobora kuzabona n'ikipe akaba yasohoka muri ekipe ya Man United ariko Onana rwose ntabwo azavamo muri impeshyi azaguma Carrington azaguma muri ekipe ya Man United sundi batekereza ko aramutse agiye bafite igisubizo batekerezaga Emiliano Martinez ko nawe asa nk'ashaka gusohoka mu ikipe ya Aston Villa yamaze kuzamura urwego no umunyezamu ukomeye mu gihugu cya Argentine narebye n'imibare iratangaje muri ekipe nationale rero ko iki ni ikipe navuga ko iri mu wayene ekipe iri hagati no hagati abona ko nyine ntabwo ashininga mu marushanwa international ariko yasubira ku rwego rw'amakareba akamunyezamu usanzwe transfer yashobokaga mu gihe bari kubona Emiliano Martinez nubwo arashobora kurekura Onana cyangwa se ariko nanone Manchester United rega buriya nta mafaranga ifite Manchester United tuvugishije ukuri ko Manchester United nta mafaranga ifite igura ama priority kimwe mu bibazo bikomeye ifite izamu ni ikibazo iragifite ariko no kubitinjiza ibitego nayo ni ikindi kuko ugiye kureba Manchester United ubaze mu buryo buri global ntabwo ariyo kipe itsindwa ibitego byinshi kuruta izindi mu Bwongereza ariko ugiye kureba mu makipe atsinda ibitego iri mu makipe atsinda ibitego biki injiza ibitego biki niyo mpamvu bashatse kugura ba rutayizamu muri projet bise ngo ni from boys to men barashaka kuva mu bahungu bakajya mu bagabo mu bijyanye no gushaka ibitego niyo mpamvu kare nariho nebya mbabwira ngo mugiye kureba muri kariyeri zabo kuva batangira gukina yabazirikize ndetse na Hoyland nta numwe urageze ibitego 39 career goals ukinira Manchester United ubaye Moses 3 turageza ibitego 39 muri career goals bisane ngo ni kimwe mu bintu bavuga ati nibyo barabizi ko ari ikibazo yitwara nayo ari ryatsindisha equipe ariko nanone se bo batsinze bingahe bagomba kubanza guhoma hava cyane mbere yuko bajya gutekereza izamu
ya hanyuma hari agasore kitwa Kamardini Sulemana k'akanyegana urakazi karazwi cyane kakinaga muri ekipe ya Fulham ya Southampton kamaze rwose gukora transfer y'umuriro kamaze kubona ekipe nshya kerekeje muri ekipe ya Atalanta yakunze kuba ekipe ariko ubwo Atalanta ntigiye kugurisha ubwo ntiyabigiye kugurisha Rukumani oya Kamardini Sulemana ya numuwinga bakina umwanya umwe kuko mu matageti bavuga ko Arsenal ryamyeho bavuga ko na Ademola Rukumani nka ya gatatu mu bitekerezo Rodrigo Gaos byanze na Eberechieze bikanga batekereza kuri Ademola Rukumani usibye ko nibyo ngibyo niyo wenda bataba bagiye kumugurisha muri Atalanta bana benshi b'abanyafrika birabahira kandi Atalanta buriya si ekipe isaba byinshi cyane si Juventus si AC Milan si Inter si Napoli yavuye mari muri Roma nanjye ndumva mfite impungenge z'umuntu uzayizura z'umuntu uzayitoza bikurikiye kuko uri bukase Ciro Immobile ndamwibuka rutayizamu yabaye mu ikipe ya Lazio yari na rutayizamu wa mbere w'Ubutaliyani batwara igikombe cy'Uburayi giheruka arimo arasinyira ekipe ya Bologna iyi ngiyi iri guha amajezi abana bose bavutse mu mujyi wa Bologna buri mwana wese uvutse amajezi ya Bologna kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi bavuze ko buri mwana wese uvuka mu mujyi wa Bologna bamuha jezi ya Bologna niyo kipe yonyine iba mu mujyi wa Bologna niyo kipe yonyine iba mu mujyi wa Bologna ekipe umwaka ushize yagarutse muri Champions League hashize imyaka 50 igurisha Karafiori igurisha Anotovic igurisha Zirikize iranga itwara igikombe nyuma y'imyaka 70 itwara igikombe cy'igihugu rabyuka ko yatsinze AC Milan bafashe umwanzuro gwera mu kwezi kwa mbere mu rwego rwo kongera fan base no gukundisha abantu mu mujyi wa Bologna gahunda muri mu masezerano ruganda rubambika rufitanye n'umujyi wa Bologna buri ruhinja rwose ruvutse mu bigoma bazana n'iki byose bamuhana akajezi ka Bologna hanyuma mu gihugu cya Algeria rero Samir habayeyo insida ikomeye cyane ariko byabereye mu gihugu cya Tunisia yego umugabo witwa Youssef Belairi rutayizamu ikipe ya Esperance ubwo bavaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikombe cy'isi cy'amaklub yego uyu mugabo cyakoze man ushobora kugira amafaranga ukaba n'umukire ariko ubwenge busanzwe bujyana umuntu kuri toilette bujyana umuntu gusenga utabufite pe uyu mugabo tuvugana Youssef Belairi yatawe muri yombi yakoze iki why ubu yatawe muri yombi ndetse ari muri custody ya polisi bwari kuri kasho custody ni kasho kubera gushwana urabona yiri mu ndege bari abantu cabin crew yego bari abantu bo mu ndege abakoze bo mu ndege kugira ngo mwandike mwambare imikandara ibintu bigiye kugira muzimya amatelefone n'ibyuma by'ikoranabuhanga yashwanye hafi no kurwana na cabin crew kandi uziko benshi bari abakobwa muri escale yo ku kibuga cy'indege cya Roissy Charles de Gaulle mu Faransa yego uyu mugabo bamutaye muri yombi kubera ko ngo ubwo bavaga muri Amerika bajya mu Faransa yego bamubwiye gufunga umukandara ku mwana we nyine son fils umwana we muri Amerika yarajyanye umwana we bari kino gikombe cy'isi bagifashe nka vacances ku bakinnyi benshi umwana we mu ntebe yari yicayemo yanga kumwambika umukandara ngo ntabwo nakwambika umukandara umwana kandi umwana yicaye mu ntebe ye haje rero icyo bita gushyamirana byajemo n'imbaraga no gufatana mu mashati we na cabin crew abantu bagenzura umutekano wo mu ndege n'ibindi byose uyu mukinnyi yafashwe arafungwa ariko AFP itangaza ko hagati mu munsi ngo yaje kurekurwa urumva ngo ariko ari muri riske yo guhabwa ibihano ngo biremereye cyane ndetse araza guhamagazwa mu rukiko audience au tribunal biratangazwa na AFP binyuze muri RMC Sport iyi myitwarire y'abanyarigeria n'ibindi bintu kutumvikana ni ikibazo ibaze kukubwira ngo wambare se mu ndege urumva ibintu byose bagomba kubwira bikora nyine mwambara imikandara ngo ya ntawo namba ubundi ikintu cyonyine gikwiriye kuranga umuntu niba umuntu umusanze mu kazi ke kuba ukomeye mu kandi kazi kawe birakureba nawe ntazagusanga mu kibuga kuba ukomeye mu kandi kazi kawe nta kibazo nta bikwambuye ariko niba dufata urugero ugiye
sujya ubibona ko abasitari benshi bakunda kugira ibibazo byo gupfa impfu zitunguranye cyane. ziri aho akenshi biterwa n'ibyo bintu. gusuzugura ibintu byose amategeko yose. dore ubu turi muri konje, ugiye Gisenyi barakubwira ati DJ Black afunga ambara jire niba ugiye kujya mu bwato. DJ Black wawe ati ngende DJ ukomeye ndazwe ahantu hose, ati wimbwira wowe urambwira ibiki, ati wowe sindi bukwishyure. Icyo kintu abasitari barakizira icyo kintu cyo kwanga kumva. Umwana w'i Rubavu wabihera uburenganzira n'ubuyobozi hariya ku Mwaro baramubwira ati wowe umuntu uzabijya mu bwato agomba kuba yambaye umukanda, I mean jire yanuza bazita ngo ni life jacket zo ku mazi. Ati se wakambaye jire, ati njyewe Lorenzo wicaye ku idirishya ambara sentire, reka si nyambara. Hanyuma nawuze ncukumbura ibyo bintu abasitari uzacunga, abasitari benshi bakunda kugira impanuka zishingiye kuri icyo kintu cyo kwanga kumva. Inkuru yanteye gucukumbura ndeba ibundi myitwarire Yusuf Belairi muri kariyeri ye. Nusanzwe umuzi Yusuf Belairi. Yusuf Belairi ari kumwe batwara igikombe cya Afurika cya 2019, nuzi ko ari kumwe na Mahrez banga gusuhuza perezida wa Misiri ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 2015, hashize imyaka 10. Baravuga ngo contrôlé positif à la cocaïne alors qu'il joue à l'Espérance de Tunis. Il est copé de 4 ans de suspension finalement réduit à 2 ans. Muri 2015 bamusanzemo kokayine bamuhana imyaka 4 barayigabanya bayigira 2. bamuhanisha imyaka 4 barayigabanya bayigira 2. akina muri Esperance de Tunis ari nayo ari mu uyu munsi. Hashize imyaka 10. urumva ako ni akantu ka mbere. umva ka kabiri nacukumbuye ngo à l'issue de la suspension il signe avec Angers mais jugé hors de forme par Stéphane Moulin. Il ne joue que 45 minutes en Coupe de la Ligue. Ngo icyo gihe yari yaranwe iyo myaka yakoze utumaguye arasohoka ajya mu Faransa asinyira equipe ya Angers. Yego. Ariko umutoza witwaga Stéphane Moulin asanga ngo ni flop y'imfumi cyane, ngo ntabwo yakoraga imyitozo ku buryo n'iminota 45 kwikina atari bishoboye, ngo yavuye makinnye iminota 45 yonyine nabwo muri Coupe de la Ligue mu gikombe cy'igihugu. urumva hari muri 2017. urumva ni muri icyo gihe yari yayubuntu cya bya bihano birongera. Itariki 29 z'ukwezi kwa 9 2022, hashize imyaka ingahe 3. Malgré 6 bons premiers mois à Brest, le club annonce la résiliation de ce contrat suite à la demande du joueur. Yasabye gusesa amasezerano. Uyu mukinnyi amaze amezi 6 muri equipe ya Brest yonyine, yasabye kuva muri ikipe isesa amasezerano ye. urumva uvuko no mukinnyi udashobotse kiz 2022-2015 birakomeza 2023 mu kwezi kwa 4 2023. Après des matchs joués avec l'Algérie, il ne rentre pas à Ajaccio pour se soigner chez lui, sans prévenir le club corse. Baravuga ngo nyuma y'imikino 2 akina equipe y'igihugu Algeria, yanze gusubira muri equipe yakiniraga yitwa Gazalec Ajaccio mu Faransa. Yego. Yigira mu rugo arabura, avuga ko agiye kwivuza. Abamuhaje impamvu yabuze avuga ko agiye kwivuza. Yagiye kwivuza, ntabwo ushobora kujya kwivuza club itabizi. Equipe ni nayo kuvuza. Urumva we yarakwebye afashwe ahimbya story. Muri uko kwezi 2023, Ajaccio annonce que son joueur ne s'est pas présenté à l'entraînement depuis 3 jours et engage une procédure disciplinaire à son encontre. Kipe ya Ajaccio yamuzi iminsi 3 itangira procedure za discipline, yandi bavuga turagukata amafaranga tukwirukane se bamufatira ibyemezo. Turacyavuga umukinnyi umwe witwa Yusuf Belairi, impano afite muzi n'ubushize yariga. Yusuf Belairi yari top scorer wa championnat ya Algeria, bafasha equipe yitwa MC Alger gutwara igikombe cya championnat nyuma y'imyaka myinshi. Ubu yari kumwe na Esperance de Tunis, yari top scorer wa Champions League, yari mu ba top scorer kuko bavuyemo nibwo ntuza yamuciyemo Mayere bwo yamuciyeho, yari mu ba top scorer. Uyu munsi urumva ko yatawe muri yombi nyine, ariko aza kurekurwa azira guteza akavuyo mu ndege, yanga kwambika umwana we sentire Rugaju. Ibyo bintu nabaze mbivuga Rugaju. Abastari ari ukuntu ugera ku Gisenyi, umwana w'umuhungu wibera ku Mwaro uzi ibintu by'amazi, akakubwira ati wakambaye ijiri
kavuga ati ngenda umusitari igihugu cyose Yes, cyangwa kiranze cyangwa winzana ibyo kirasa nabi, kirasa nabi. urundu rusa gutyo urarubunyambika gute niyo mpamvu abasitari nahoze nkubwira ngo abasitari bagira impanuka zishingiye ku kwiyumva kwabo kuba uri icyamamare mu kazi runaka ntabwo byatuma wica amategeko y'akazi k'abandi ubasanzemo nabo nibagusanga mu kazi kawe uzabashyiraho amategeko y'akazi kawe ariko niba ubasanze mu kazi kabo wizana ibintu byo kwanga urazwi ngiki baramubwira ati ambara sentire ambika umwana wawe sentire turi mu ndege ngo oya umwana wanjye ntiyakambara umwana wanjye ntiyakwambara sentire none se haba turbulence mu kirere biragenda gute ko arakubita umutwe ku ntebe agahwera